Kolateralni izvor plaćanja medicinskih računa nakon auto udesa. Zdravo, ja sam Nedim Ramić, advokat za auto udes ovdje u St. Louis, Missouriju i danas ćemo pričati malo o zakonu specifično za Missouri nakon auto udesa i literalno u prevodu to znači izvor i kolateralni izvor plaćanja medicinskih računa nakon auto udesa. Znači da dočaramo malo šta to znači, daću vam jedan primjer i onda ćemo pratiti taj primjer do današnjeg dana. Prije 2005. godine, ako ste vi ozlijeđeni u auto udesu i neko drugi je kriv i vi završite u bolnici. Bolnički račun će inače da bude, hajde recimo, $10.000 i ako vi imate zdravstveno osiguranje, možda će vaše zdravstveno osiguranje da plati nekih 2.000 od toga. Zašto? Bolnice i zdravstvena osiguranja imaju ugovor koji kaže hej, mi imamo toliko posla zajedno da ako ti meni pošalješ danas račun od $10.000 za ove servise, mi ćemo tebe zapravo platiti samo 2. Znači, prije 2005. u auto udesima vi imate pravo da naplatite svoje medicinske račune i u tom slučaju vaš medicinski račun koji je se uzimao u obzir je bio samo $10.000. Zakon se mijenja nakon 2005. i isti scenario, vi ste u bolnici, račun $10.000, zdravstveno osiguranje platilo 2. Sada osoba koja je prouzrokovala udes ima pravo da koristi vaše zdravstveno osiguranje protiv vas. Kako? Znači, ako izađemo pred porote, oni imaju pravo da pokažu da je račun plaćen za $2.000. 2005. do 2017. vi ste još uvijek imali pravo da izađete pred porote i da kažete ne, račun je zapravo bio $10.000, ali pošto sam ja plaćala svoje zdravstveno osiguranje, ja sam dobila diskaunt i onda je račun bio samo $2.000. Porote su onda morale da odluče koliko od te cifre će oni da uzmu u obzir kada izračunaju vašu odštetu od toga auto udesa. Nažalost, 2017. taj zakon u Missouriju se opet mijenja i sada ozlijeđena osoba koja ima zdravstveno osiguranje može samo koristiti onu minimalnu cifru koja je bila dovoljna da se taj račun plati. To jeste, od onih $10.000 što je račun bio u bolnici, vi sada imate samo pravo da pokažete porotama da ste imali $2.000 računa. Zašto je to važno? Važno je zato što osoba koja je prouzrokovala udes, poslala vas u bolnicu, sada ima pravo da koristi vaše zdravstveno osiguranje protiv vas. Zašto tako? Pa hajde recimo osoba koja je prouzrokovala udes i ova osoba koja je ozlijeđena, to jeste ozlijeđena osoba nema zdravstvenog osiguranja i ode u bolnicu, njen račun će da bude $10.000, a vi koji ste imali znači zdravstveno osiguranje svakog mjeseca plaćali to, vaš medicinski račun nakon tog auto udesa će samo da bude $2.000. Po mom nekom mišljenju to nije fair, nažalost to je trenutno zakon u Missouriju i nadamo se da će se promijeniti, ali trenutno ne vidimo da će se to ubrzo desiti. Znači, ako imate kakvih pitanja vezano za to pitanje, znači nazovite me na 314-352-6800. Hvala i prijatno.